Mayap abengi po kaya katamungan. Mitipon tamo po ba tayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Para King Aldoque Baitan Dari, Wilfredo Guevara, Amelia Messina, at Maria Luisa Mia Agader. Para King Malalagwang Kapaldanan ng Alvin Miranda, para King Makapasubaling Kapagnasan Dari, Wilmer Lico, Josefina G. Lissing, at John Paul Canlas. Para King Kaladwa Dari, Francisco Sr. and Leonor Gadi, Josefina and Celestino Montoya Sr., Jesus Manikdaw at Ding Maldang Kaladwa. Bengi ning Diyos po, kabang susundo taya, ing kapag masusyan, ning panahon ning Pasko, ning pangasubling mebye, pag masusyan tayang eni, ing kaduwang dalan, ampong 70 anibersaryo, ning pangatatag, ning kakatamong parokya, antimurin, ing 4 aralan, at 9 ay anibersaryo, ning pangatagulaling kang Senyora Santa Ana, induning Nuana Virgen Maria, anting patulunan ning balen. Kareting adwang kapag masusyan tamo, king temang, adwang dalan at 70 banwa ning grasya, mipagkalamang kasuyuan at kasalpantayanan, mayayakit, ing kagiwan tamong kapulungang Kristiyana ketik ing kakatamong parokya. Kaganakan tamo ing milabas, inyang ding kakatamong pipumpunan, telakade iting kapulungan, nung makananong tenamde ing binining mayap abalita keti king kakatamong balen. Miusbong ing kasalpantayanan, king kakaba ning panahon, antingening kasalukuyan. Talakad tamo po.
King lagyo ning ipa, po ning anak, kampo ning Espiritu Santo, Amen. ingginuman tabi ake kayong. At keka antimuri. Kaliguran kong kapatad, kabang pagsadyang tayang pagmasusya ning misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kay katamong kasalanan at maniga po tamo king Ginu, bana katamong patawaran at pasiknangan. Aminan ko king Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kanwan na Mariang kapilanbang birhen, karing sablang anghel lampong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluan na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, panibataning sablaking banuampon labuad, pakiramdaman mo'ing panalangin iting pamilya mo, makatipon ngayon ting meto nga parokya, lalam ng kayampunan ng Santa Ana, pasignangan mo laring sasalpantaya keka, at pagkaluban mo kaming biye ang makimetong mong puso, ampon kaisipan kilubding kekang banal a kapulungan, ayang maldang katawan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang iba't, king libro rin dapat ding apostol. Ding sablang may katakas, king pamaglupig, amig mula king pangmate ng Esteban. May nga parasla ang gaketang Phoenicia at karing Sipre at Antioquia. Penaral day nga mano, dapat keralasan karing Hudyo mo. Dapat ding aliwa karela, ding menipatan Sipre at Sirene, mintala Antioquia, at karin penaralda, ing amano pati na karing hentil. Penaralda karela, ing maya pabalita, tungkol king Ginong Jesus. Ing Gino'y ng tabayana nala, at ding binangda kalatao, sinal pantayala at may konbertila king Gino. Ing kapulungan karing Jerusalem, abalita na iti. Inya tinubod de Bernabe, karin Antioquia. Inyang miras siya karin at ikit na nung makanano na lang pigkalaman grasya ng Diyos. May tulaya at inusuka na lang ang manatili, tune at tapat king Ginoo, kambe ni mikakalukong lukod. Ibernabe meto yang maya pataw, kitmoy niya king banal na Espiritu, at matibeya kasalpantayanan. Dakal ang binading taong miragdag king Ginoo, kaibat ka rin, Ibernabe tinaglus siya Tarso, baneng panintunan is Saulo. Inyang atupane, tikine Antioquia, karinla menatiling miyabe kilub ning pabanwa, makitambayan karing iglesia ning Antioquia, at tuturo karing dakal at tao. King Antioquia, karinla kamumulan meyawos Kristiyanos, ding alagad. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriyan niya ing Ginoo, ikong sablang bansa. Puriyan yeng Ginoo, ikong sablang bansa. Ing Ginoo kaluguraning kayang syudad, ang makatalakad babo ning banal na bundok. Ipalalo no, ring sa pasbol ning Sion, migit ka rin sa blang balen ng Jacob, makaligaya la rin tutaguri na keka, o syudad ng Diyos. Puriyan yeng Ginoo, ikong sablang bansa. Idagdag ke ang Ehipto, ilan ng Babylonia, karimbansang kikilala kanako. Tungkol king Filistea, Tyro at Ethiopia, king tao ngara. Ketiya mibayit ipolano, dapot ng sabla, awsandeng indu ng Sion, uling kayalangan, pawang mga bayit. Puriyan yeng Ginoo, ikong sablang bansa. At ing kakatas-katasan,
Inginuya yung pepalyari kayang makanyan. At neng itatalano ring menamalen, keti nga nang misusulat, ketiya mi bayit ipolano, mi paintulutan lang terak karin din prinsipe, ding sabla mi bale-balela kilob mo. Puriyan yeng Ginoo, ikong sablang bansa. Ding tupa ko, makiramdam laking siwala ko, kilala ko la at ila tutukyan dako. Inginu mantabi ake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa iba't king maya pabalita ag pangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. Panahon na kanita ning pamagmasusi karin Jerusalem king fiesta na ning pangatagulaling ning templo. Panahon na ning dimla. Jesus at yung king templo. Lakad-lakad siya king portiko ng Solomon, inyang pilupungan dering Hudyo at ngara. Ang gamo kay kapilan derinan pamikekelangan. Sabyan mong malino kay kami nung ikapin ing Kristo. I Jesus may kibatya, sinabi ko na kay kayo, dapat eko bisang maniwala. Ding daraptan ko king kapamilataning upaya ng ipaku ilang magsalita para kanako. Dapat eko bisang maniwala, pablasang era ko tupa. Ding tupa ko, makiramdam la king siwala ko. Kakilala ko la at ila tutukyan dako. Pagkaluban ko lang biye, alang angga, at kapilan man, lamate, at eno malyaring samsaman kako ning ninuman. Ing binye na kanako ning ipa, may gitking sabla-sabla, at eno malyaring asamsam ning ninuman king kalingapan ning ipa. Ikami ning ipa, metong kami mo. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapuriyan kaya ka o Kristo. Pasibaya po, maya pabengi kekongan. Kumusta kayo po? Nandin po nga bak. May kisan meto ko, mikyabe ko kitang kapag masusyan, karin king bahay pari, itang solemn declaration, nitang spiritual twinning na ning Basilica ning Nuestra Señora de la Merced, karin king Barcelona, ampo itang Nuestra Señora de la Merced, karin king Bahay Pari, Candaba. So ating pong twinning.
At ngayon kaurasan na ini, kaniting aldomo naman iti, at intamo namang twinning, kingkekatamong parokya. Naning amanwan ko keni, yapining 270th founding anniversary as an independent parish, kingkekatamong parokya, keni King Santa Ana. And at the same time, pagmasusyantayan naman itang 409th reconfirmation ng Santa Ana bilang patulunan, patrona ng kakatamong kaluguran, Abalen. That is what we are celebrating today. Actually, this is just a kick-off po, because this would be a one-year celebration ining founding anniversary, 270th. Malambatan naman pong maglakbe at malaut-laut na rin ng kakatamong disan, king kakatamong parokya. Balwan niyo po tapong manakit kung matwang pisamban, kalpan na po ning kakatamong pisamban kay King Santa Ana, metong po ka rin madalas manikwa ka na akong atensyon, yapin itang belfry. Hapag mas nanyapit ang kakatamong belfry na po, kampanaryo. Kaya po king pisamban bale matwa ng Apo Santa Ana at San Joaquin, we have such a beautiful belfry. At then pong historians, tuturing po iti as one of the finest and elegant bell towers in Pampanga. And I guess even one in the whole country. Inke katamo pong kampanaryo. Inya naman po mapalad tamo, itamong parokyanos at depotus ng Santa Ana. Uring din pong kampanaryo nga rin, they are witnesses. Saksila. Saksila po din yung kampanarya nga rin ni karing miyayaliwang kapalyarian or events. Kimbye. Daring talasal pantaya. Ating pong metong nga kwento, tungkol kitang metong nga lumang kampana, king metong nga lumang pisamban, at kilog na po ning makabang panahon, pila ng banwa ing milabas, iting kampanang ini, palagi ang mitutugtog. Tutugtugan de, potang ating binyag, ating kasal, ating gera, ating kalamidad, patiking oras na ating magluksa, o kaya ating lang lilibing, kukut-kut ne po. Pero, minsan, ini pong anak kamalati, kitnanit ang kayang lolo. Apo nga na, bakit tutugtog de pamurin ning lumang kampana? Bistaman luma ne. Kay ba't at niya pang lamat at inyang bitak? May kibat siya po itang lolo, nga na, kasi po nga na, ingpakin na ning kampana, para hangaan ing sentingana, nune, ban ausan ding tao, ban muli, at nibalik king apong Ginoo. That is the purpose of the bell. Nung bakit tutugtugan tayo yan? Uling managkatiya, manaw siya, kaya katamong talasal pantaya, ban ka ni talakwas akilala, lumapit tamo king apong Ginoo. Kaluguran kong kapatad, kilub na ning adwang dalan at 70 banwa, 270 years, ing parokya ng Apong Ana, may ngariya namang kampana, alayang tuknang, at misusunduyang manyaws ka ring tao, ban makibat king panagkat ning Diyos, ban lumapit kaya. Tandanan tamo po, na ingsang kanong bakit at yutam ngeni, mitipon-tipon, alimo uling mag-celebrate tamo. Pag-celebrate tayo ing makabang panahon ning kasalasayan ning kakatamong pisamban. Nune, mikit kanini, pagmasusyan tayo ing katapatan ning Diyos kekatamo. The faithfulness of God as we go on in our journey together, ketiking balen at parokya ng Apong Ana. At kilog na mo rin ding 4 asiglo ang popang Siyamabanwa, 409. Menatilia po i Santa Ana, anting malugod,
apintakasi o patrona ning kekatang kaluguran abalen. Imagine niyo po, pilano pong henerasyon na kapampangan ding meragul, king lalam na po ning pamanyese ng apong anak, king lalam ning kayang lugod, ding anak ang mga lating mga binyag kenyan po. At keraklan po siguro kayo, kenimurin mga binyag. Ding pamilyang sasawang manalangin keti. Ning aldo-aldong bagmisa, potang Domingo, ding ortilanong manalangin, manyawad, danumban kanita, maging masagana, ing karelang pamananam at pamamupul. Ding taong lalapit, ban maulu at kumayap, king karelang karamdaman, ding manyawad saup, kapamilatan ng apong ana, ban kanita mi pasar, po ang ating board exam ne po, at ting kaladuang alang sawa tamo mo namang tatagulaling at pagkatiwala, king apong Ginoo. We are always doing that. Patula ko po, uling kaniting misa ngayon everyone is represented. Matwa, anak, may liwang klaseng sektor ng kakatamong lipunan, we are here all gathered for this special celebration. Inya pong 1756, may ginya pong ganap pa parokya in Santa Ana as an independent parish. At inya pong banuang 1853, inumpisan dia pong italakad ing pisamban, king pawas, sakripisyo, at malalam dang kasalpantayanan ding taong minuna kay katamo. Teta pong batong ginamit dayata niya po king pamitalakad kaniting pisamban kiniking Santa Ana, aba ibat lapayata ken ibat lapayata ren king may kawayan Bulacan at ding dutong ibat la naman karin king Pora kampong Betis. Pero ing pisamban na ini aliya mo po mitalakad king batu ampong dutong ampon sa lapi, nune mitalakadyarin pauli ning masakyan akasalpantayanan ding tao. My dear brothers and sisters, king kakatamo pong gospel at imdamtamo nandin, may ngarya naman kampanang mipapasyag mensahe kay katamo. Nanuwari ing sasabyan ng Yesus, naning siwala na ning kay katamong maya papastol. Sabi na, ding tupa ko, makiramdam lakanako at kakilala ko la, I know them, at ila tutukyan dako. They follow me. So we follow the voice of the Good Shepherd. Inya pong panahon ng Jesus, madalas ing pastol, gagawa na, he gathers the flock, the sheep. Piyabenabe noring tupa, king metong alugal, lalo na potang pabengina. At kabukasan na nita, o ita, usanan na lala, damdaman daning siwala na ning pastol, at deni namang kayang tupa, tutukila. Kilala din siwala na, why? Uling dating tupa, they recognize His voice, the voice of the Good Shepherd. Kilob na po ning makabang panahon, pigkapilita na niting parok yang ini, ing maging siwala, ning maya papastol, kapamilatan da po ding pari, ding kakatamong katekista, ding koro, ding sakristan, ding simpleng talasalpantayan niya po, tahimik, susuyo. Nekad, marakal kakatamo, ding mebiyasang menga di keni. Keni tamo po manyawad si kanan, potang feeling tamo medyo, we are so burdened, manginatan at manasakit, when we feel that we are wounded, kaya tamo po pupunta at magbalik po tang mawawala tamo. Ing parokya, tandanan nyo, eya mo po edifisyo, eya mo gusali, ing parokya, yung tuknangan, ding kasalpantayanan. At very interesting mo rin po, kaya katamong, especially king patrona tamo, na patulunan ni Santa Ana, balo tamo po na she is the grandmother of Jesus. At pag nakikatamo na yung kasalpantayanan, papasaya, karing tutuking henerasyon. O yan po, ing maging role,
ding makatuwa kay katamo. Lalong-lalo na ring apo, ding lolo, ang popong lola. Dakal kay katamo po, tanggapan tamo man o ali, may biyasa tamong mga di, manalangin, magrosaryo, magnovena, pauli da ring pamanagkat at agyag da ring kay katamong makatuwa. Pasalamat tamo po, ali mo po ka ring maging pari o leader ng parokya. Dune, pati na mo rin po ka ring ordinaryong tao ang maging tapat king kasalpantayanan da. Dempong choir, dempong kaya katamong volunteers, tagalinis pisamban, leaders ka ring chapels, at ganaganang susuyo king pisamban. Siguro po, metong po ka rin pwede tamong ikotang mo naman king kaya katamong sarili. Aliwa mo itang makanano ding telakad ding kaya katamong ninuno ing pisambanay ni. Noon siguro masanting nga kutang mo naman nanong klaseng pisamban ing pwede kong ipasa kareng tutuking henerasyon. Nanong klaseng pisamban ing pwede kong ipasa kareng tutuking henerasyon. Ngayon pong panahon tamo ngayon, kaluguran kong kapatad, karakal tamo daramdaman na siwala, boses, social media, politika, takot, materialismo, pero ing siwala na ring may papastol, manatili ang mamaus at managkat kay katamo. At iya ing kay katamong sukat pakiramdaman at tukiyan. Even ketang eksena na ring first miracle ng Jesus, especially in the Gospel of John, the wedding at Cana. Anyang may kurilyula, king alak, dening kakasal. Nanong sinabi ng Maria, karening utusan, kareng ipos, sabi na, do whatever He tells you. Ninitang amanuan ng He, Kenny, it is His Son. It is His beloved Son. It is Jesus. Follow what He tells you. Daptan nyo nung nanuing sabihan na kaya kayo. Do whatever He tells you. So, ngayon po, atin tamong twinning, kikatamong parokya, 270 years founding, and 409th reconfirmation ng Santa Ana bilang patroness ng kikatamong balen. Pero balo yun po, kaluguran kong kapatid, even now, we have to make also twinning, especially with our local government. Kailangan tang pamiyaduangan mo naman. We have to work hand in hand. Uling ding kaya kaming susuyuan, both the government and the church, they are almost the same people. Pare-pareho kayong manok-nangan kay Niking Balen. Yapin po masanting at chula naman po din kaya katamong leaders, kaya katamong Balen, kaya katamong kaluguran ng Mayor din ang labong niya po, kambeda rin kayang kagawad, ang po pa rin kayang staff. They are all here willing to work with us, to collaborate with us, to twin with us as we journey together, lalo na chuta na king 270th founding anniversary niya po. At kalupan mo po ng prosesyon, pota kay ba't naning misa, magprosesyon tamo mo naman, anong nuka rin, abe-abe tamong maglakad, ding anak kampong matwa, ikatamongan, may itong tamo mo naman direksyon. Hanggang lumual tamo keng pisamban, nuka rin ning balik tamo, nuka rin tamo rin muli, keng pisamban, king apong Ginoo. Makanyan tamo rin po sana, misundu-sundong maglakbe, papunta king Diyos, king sawp ng apong ana, manatili tamo naman sanang tapat king kasalpantayanan, at karing daratang pang salinlahi. Amen. Saksyan tamo po ngeni, ing pamipasanaya, king eskudo, para king kapagmasusyan, ning adwang dalan, apong 70 anibersaryo, ning kakatamong parokya. Iti ing magsilbing pananda, ning pamagmulata mo, king meto nga banwang pamagmasusi, ning kakatamong anibersaryo amikitemang,
adwang dalan ampong 70 banwa ning grasya, mi pagkalaman king kasuywan ampong kasalpantayanan. Ing pamipasinaya, gampanan nening malugod tamong kura paroko, Ireverendo Padre Jesus Bilayog Jr., kambening kekatamong alkalde ing kagalang-galang Ferdinand P. Labong. Talakad tamo po para king panalangin. Ing kasaupan tamo, tsuking lagyuning Ginoo, Ameng awa king banwa ampong yato. manalangin tamo, o ginuming Heso Kristo, migpakumbabaka kapamilataning pamikatawan mong tao, ban maging talapan at busmi. Pisan metungan mo kami anting meto nga balayan, kaniting umemi ng umpisan. Ing kapag masusyan mi king anibersaryo, ning pangatatag ning kaya kaming parokya, adwan mi ing bendisyonan mo kami, kabang mayayaninag ke kami ing kekang katutuan ampon lugod, at sopan mo kaming idaki iti karing kapatad mi kilub ampon kilwal ning ke kaming balen. Lalo pang sumibol ing ke kaming kasalpantayanan at mi pagkalub karing balang familia ing tulang alang angga kapamilataning panalangin ning maya pa familia ning kekang indong Birhen Maria at ring malmong apo ni Santa Ana at San Joaquin. Amen. Kapatad, busal ning tula ampon saya, pawaganing Paskwa, taimtim tamong manalangin king Ginoong Diyos, bandong makanano ng malugod pekiramdaman ing panalangin ampon panigapo na ning anak na, makanya na naman burian, lingusan, ing katamong kalukan ampon kapakumbaban tamo, nga tamong manigapo, Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing sablang mamuntukan ning banal a kapulungan, Eleo a Papa tamo, at Florentino a obispo tamo, Ipasiano ing kabalantamong obispo, at Padre Jesus ing katamong kura paroko, kamben ng Padre Romer at Padre John Anthony, ding kabalantamong pari, ding sablang pari, diakono ampon religyoso, bantay randa katamo, king dalan ning kabanalan, ampon kasuywan. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing makiupaya karing tao, ding mamuntukan na ning gobyerno, lalong-lalo na king kekatang baleng Santana,
bangigalang ampong pagmasabalan, ing katimawan na mipapasyag king kasalpantayan ng Kristiyano, at di na ng kasaupan, ding kapatad tamo, lalo na ring pakakalulu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para king katamong pamilya, manatili sana ing lingap, pamanantabe at pamagmasabalda, ding pengari, karenganak da. Karinganak, manatili sana ing kagalangan, karing-karelang makatwa, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para karing kayanakan, banakit do, karing karelang pibale-bale, ingalimbawa ning karelang pengari, ayamiyangat, king bokasyon ning pamagpari, at biye reliyoso, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para karing bayong mga binyag king mabilog ayato. Para karing sablang anak may binyag king pisambanay ti king banwang melabas balang manatili king bihening grasya. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para king katamong balen, ampon talasalpan tayo, ngayning pagmasusyan tayo, ing apat aralan na siyam, abanwang pangatalaga ng Santa Ana. Antike katamong patulunan. Ayapusan tayo sa ing katapatan ng Diyos, banapasyag tayo ing maya pabalita, kapamilataning pamibiyebiyetamu, king kasalpantayanan, ating gaptamo karing pipumpunan tamo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para king katamong parokya, ang ini umpisan tayang pagmasusyan, ing kadwandalan at 70 banwang anibersaryo ning pangatatag na. Bang ning mi pagkalaman tamo karing sablang grasya ning Diyos, mabiyasa ta sanang magkalam, karing kapatad tamong pakakadulo, mililele at manyawad kapaldanan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para karing sablang kalupa tamong tamo, king mabilog ayato, bang ing kapayapan ay inatad ning Ginoo tamong sinubling mebiyak, karing apostol na, mayabiye mo naman karela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para karing sablang meyang, lalong-lalong na karing mangubyeta ang kura paroko. Ampong layko, sinuyo king katamong parokya. Banking kapamilataning misteryo Pascual ning Ginoo. Mirinan lang ang langgang kapainawan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Oy pa, balo mo laring miyayaliwan ng pamangailangan ning banal a kapulungan mo, king biye keti king yatu, pakiramdaman ampon pakibatan mo lasana, ring panalangin ding sablang sasalpantaya keka, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan ne saning Ginoo iting daon karing gamat mo. King kapuriyan pong ikaligaya ning lagyo na. King kaya katang kasaplalat ning mabilog ng banal a kapulungan. Pauli daring kalamapig kalub mo kay kami o Ginoo. Daraw mila kay kareting sakripisyo ning kapurian. Mapakumbabaming aduan, ing ipagkalubmuking ke kaming parokya, ing ligayat dangal ning kekang lagyo, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Ing Ginoo, mantabay ake kayong, At kaya ka antimorin. itasyolaring puso yung, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan da ka kapilan man, ampon no ka rin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kanitingal doning Pasko, inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miya, yang tunay kordero amilalako king kasalanan ning yatu, king kayang kamatayan, senintang na ing kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik king kaming bye, ulinita kambering sablang koro ring ang ihel karin banwa, daralit da ing kang masayang kapurian, lain makyabe kaming king alangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming daralit. Ikapining banal o Ginoo, ikaing sibol ning sablang kabanalan, kasanmeto ning kabilungan na banal a kapulungan, mitipon kami kanitingaldo agewa mong banal, at layon mitutula uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mebye. Ulinitay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo, antimoing titi pangambun kareting ayin mi, ban pabanalan nala at parake kami, gawan nalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanita, benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa ampon kamatayana, kinuha ning tinape, at pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ning tinape, at dinwang na iti karing disipulo ng ana, kuwanan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon.
para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo ng ngana, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangyan ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan ng pon ing pangasubli ng mebye, daraw niya kekay ting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulu-sulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan meoy pa ing banal a kapulungan mo ang makalaganap king metuyatu at keni inaus mong mitipon kaniting maligayang panawon ning pangasubli ng mebye Kristong Ginu king kayang tutong katawan. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng Leo ing papami at i Florentino ing obispo mi ipasya ning obispo emerito ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mo la, ding sablang miyangon na bye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king bye alanganga, ban kambe ning nuwan na Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe rari Santa Ana at San Joaquin, kambe ding nuwan ay apostol di San Pedro, San Pablo, San Juan, Santiago, San Bartolome at ding sablang banal, lalo na di San Agustin, Santa Lucia, San Roque, San Nicolas at San Isidro, amibiyebye kalugod-lugod keka, king kekaban ning panawon, apupuryan da ka, ampon paligayan da ka sana, king kapamilatan ng Hesukristong anak mo. King kapamilatan na kambenampon kaya kagum ning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keko Dios ipanglubos mayupaya manggaman king alanganga. Kambening kapanaligan king Diyos, amalingap ke katamu, king penandit ding pamangailangan, manalangin tamon timon nung makanano na katamong tirong Jesus.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy, pa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang puan pagsadyan mi, king panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Heso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nunaying pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo. Lain meng pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyet magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayong. At kaya ka antimori. Ipakit tamong yan, kimika kami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kapatad, niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayawos king apuna ning kordero. Ginoo, eka matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Ngeni kang panantaya po ing panalangin para kang Santa Ana. Panalangin kang Santa Ana, ban apakyabutan ing mayayaliwang maulagang kalam. O maligayang Santa Ana, ikapu mitmukang pakalulu karetang manigapu keka, at lugod karetang magkakasakit. Ako po tutukong mibabayatnan king lugmaning kasakitan, inya magsakab ko karing bitis mo, layon magpakumbabang manigapu keka, king lingapanasa ning maulagamong kayampunan, ining dururup kong kayadwanan kekang ngeni, sabyan mo ing kekang kayadwanan. Malusok musapong ilapit iti, king anak mo Ivirhen Maria, layo na sang idawon arapaning trono ng Jesus, kanita pakiramdaman ako king mitmong tula. Ekasapo patugot mamilatan, hanggang emeramdam ing panigapu ko. Higit pa kaniti, ipanabang musakan ako ing grasyang misa na yaldo, tangalan ke lupa ing Diyos, at kambemu ampon i Maria, at ding sablang santos, apuryan ket samban, manggaking alanganga. Amen. Balugod a Santa Ana, induning biyemi, ampon yumu mga panaligan mi, ipanalangin mo ke king Virhen ay anak mo, baming akamtan ing kayadwanan mi. Malugod a Santa Ana, induning biyemi, ampon yumu mga panaligan mi, ipanalangin mo ke king Virhen ay anak mo, baming akamtan ing kayadwanan mi. Malugod a Santa Ana, induning biyemi, ampon yumu mga panaligan mi, ipanalangin mo ke king Virhen ay anak mo, baming akamtan ing kayadwanan mi. O malam a San Joaquin, higpaning nuwa na Virhen Maria, lunusan mo't pakiramdaman ing kayadwanan daring anak mong malugod, ampon tapat keka, ang mapakumbabang darawon mi, king malmong arapan. O nuwa na San Joaquin, higpanang Mariang nuwan, abayan mo kami, kaniting dala ning kasalpantayanan, para king lalong ikaligaya ning Diyos, ngeni manggaking alanganga. Amen. Talakad tamo po. Ngeni king mitmong tula, idalit tayo po ing dalit parangal kang Senyora Santa Ana.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pigkalob mo kay kaming katawan at daya ng Jesus kaniting kapag masusyan mi. Ing anibersaryo ning pangatatag ning komunidad ning kasalpantayanan king kay kaming balen. Miye kesana kay katanggap king biapig kalob mo, at mipnong tulang tuki king kay kang kayawsan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lukluk tamo po at makiramdam, King Santa Ana Parish Youth Ministry, para karing mapilan ay announcement. Maya pabengi po. Anting kapag masusyan, King Adwang Dalan at 70 pulong katatagan na ning katamong parokya, ing parokya ng Apong Ana. Malugod miya pong darake kaya kayo ing official commemorative shirt na ning katamong parokya para kaniting selebrasyon. Iting commemorative shirt, fundraising activity depo ding katamong kayanakan ketiking parokya, ding Santa Ana Parish Youth Ministry. Ding malikom a proceeds, magamit la po karing karelang paratang a projects at activities. Karing bisa pong mag-order, malyari tamo pong muntaking tulid na ning pasbul mayul o makipag-coordinate karing kaya katamong kayanakan ketiking parokya. Then pong prices ding kaya katamong shirts, depende ya po king size. So from XS to XL po, 280 pesos ya po. At ding double XL to triple XL po, mag 300 pesos ya po. Dakal pong salamat. So bayo po yung tauling bendisyon, buri ko mo pong yapsing ka na akong maragula kapasalamatan, kaya kayungan po na pesitagon kaniting kaya katamong maulagang kapag masusyan niya po 270 years founding anniversary ng kaya katamong parokya, is still growing, is still going stronger and stronger niya po. At sana po, etamo po magbasik etang kaba na ning panahon o numero na ning banwa. Ngunit sana po akit tamo king kaya katamong biye bilang talasal pantaya itang maging bunga na niting kaya katamong kasuyuan ini. Bunga niting kaya katamong kapag nasan natukyan ing siwala ning ginutamong Heso Kristo banlalo tamong may pabanalan. So pasalamat ko po kaya kayungan at karing kaya katamong local government unit na po king pamanimuna na po ning kaya katamong kaluguran na Mayor Dinan Labong. Kami na pong palapan tayo po. Makanyan mo na po yung kaya katamong Vice Mayor. Vice Mayor Rodora Nakpil, Vice Mayor Oday. Siyempre din kayang SB members na po, yung kaya katamong Konsihal King Balen. Dakal salamat, especially king kaya kayong pamakyadwangan kaya kami. I wish to have this partnership with the local government unit, especially in leading our people, kaya katamong Balen, Santa Ana, huling pare-pareho tamo pong pastul kaya nene, mamastul tamo, ikatamong leaders, both king simbahan, ang po pa king katamong munisipyo, na po king katamong gobyerno. Pasibayo, thank you so much, at sana po, isundo tayo po, ini, pota pong magprosesyon tamo, at sula po din katamong kanya-kanyang patulunan, karing katamong chapel, ilimbuntala po kay ba't na po ni kaya katamong misa. Inginu mantabi kaya kayo. At kaya ka antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingi pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne umeko king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Aleluya, aleluya.